Ki khubor ka bate se TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Dan Ngut Kyrtong di belah Thep Kyrteng nak benta bani Khun nik Elekshon Rangbah Shnong hak Shnong Nongshken ke Shnong badan hak than ursla mat ke bahap hapo kara Nongshken jeng gehima khairim ki Ngut Kyrtong di belah Thep Kyrteng menta kasngi ken thop yuba thom mar banyang boya Khun nak shap jong kasngi berwepan udu ba banshan su tengah boya Khun nak shap jong jengkiem usor da jong kara Nongshken ba sukher nongrum uliat hu bag Elekshon kenlong hak lai trik unailar araja apusan hing dorbar jong Nongshken nadu kapor nyu bejemen Thep hadu kapor ar bejemen sgi Wat penleno yakni kakabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu sa po hajar hadu hnriu po hajar tingka menta phila banyo hagador lai po hajar tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo po hajar chaneng phinyo tang san po hajar tingka amtang kata ka wei ki sopti ka de ka wei ki design tang na ka binta jongpi wan jet nok loi na maulai moro bat na mot pran pho no menta hau khandai saw lai hnriu san pra hinyo lai pra